deh, kita akan duduk dulu ya deh. Aku capek nih, haus. Jadi haus gak? Haus. Ya udah, kita beli es krim. Mana Kim? Beli di warung. Yuk kita beli es krim. Mau ke warung teman-teman, mau beli es krim. Jangan lupa pakai masker ya teman-teman. Gini. Makasih tuh apa? Banana. Aku nih. Boleh. Oh gitu. Udah asiknya. Pelan-pelan nanti jatuh. Hampir jatuh teman-teman. Kita makan dulu yuk. Jadi udah baca doa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita makan yuk. Kita makan. Banyak ya dek. Rasa apa dek? Banana. Rasa banana. Dingin gak? Dingin. Ada es batunya. Ada dong. Ada. Akhirnya gini. Makan dulu. Makan nyamuk, makan. Nyamuknya nakal.
Krim.